Ipacawan pagi, mana kapong wayang kici, paman. Dan kakewang lukan malap, nitsakayin buya kanat. Kalangan, ipacawan pagi. Sauluk, pacu to. Kau dalam pancam. Dia lawa. Aku punya terus. Bilang aja. Bilang ada? Bilang ada? Kami bilang ada apa? Hah? Kami bilang ada apa? Nan tayo. Sige. Bus?
Sarong mawi, mo nang
Kakacın sero. Nanay. Iyo ko na. Yang kawai sana. Damayo ko. Ano lang mo na ko man. Nila kung concierge ko ko kali first. Kasi wala luna ng chokorain ko. Ayan. Kasi wala ng chokorain ko. So. Iwan mo pakita ko. Ada tangin takang daw. Salong labo person. Sa mga sabon country. Hindi ko sa inyo size mo shop na. Size Asian size. Size mo shop. Sa mga sabon mo shop kan sabon. Kami lang din ko binigiti yaro. Iyo ko meron. Iyo ko siya na. Imoy tangke. Mucho coconut.
Ilan ba si Ocho? Medyo yun ang pungan ng kan 5. Tira. Ayan, talaga niya. Ano pa yun mo? Yan ang idioma. Kaya na ano. Eh? Tira.
Apa katok mo matangka? Apa niyo nga sir? Ikamerilem kononge challenge kak chapiata sapalem programen murin sa Western Ranwich. Amon chaiban kachanam program iyang o kasalelia mangko. Ay chingot sakar lapay kay panilap pangkupran wasalapalap sa uksalong namarkian wen kichi. Ay chingot sakaran wow lapang kupran isanan kanan wen kichi. Puli kawawach pang kupran laban noon lang Rosa soman lang nanalak lampin noon lang kotkom kotsom kuburbak kotsoman lang ay chingol sakaratan wow ay chingol sakaratan wow tangkupron sapan lim lang lang ililo ko sa kuskan koros nan wing kichi lungko lapan mar nalay wasay nalay tao ko lo iso ko na isauro rin iso seriso ko. I would also like to pay my respect and recognize the presence of our President, His Excellency Wesley W. Simina, First Lady of the Federated States of Micronesia. I would also like to pay my respect to the members of the Diplomatic Corps, Charge of the U.S. Embassy, Charge Patrick Reedy, Dennis Coster, Public Affairs Officer of the United States Embassy. Ibilmenay sa mga pingkak chungalan ki o palikwawa ang Melel Acting Governor and Pompey State, the Honorable Erlene Esmovic, wali pachaykan ng Pompey State Legislature, Keynote Speaker, Senator Mikel, Senator Simon, pilniyan sa wocha chungalan ki ay sa mga pingkak wawnaki, lukan malapen wen kichi, Speaker and isa ko natin wen kichi o yang umikan koros sa kapong lapalapen wen kichi the Honorable Rosario o yang umikan koros ay chingol sa karatan wow and kakto ka melel koros pachoto o pachotiyang pang coach coach and ranwatch kotian ranwatch na isapon machay tato ko sampal ranwatch awiyaran kayo and ranen kachaman irkan koros mepacho sang Pompey sampar walisok wano sa malaro ranwatch team and ranwatch kachichiki kich koros me apuki isiyakan tuwaman
I aralapen ranwach o ranwach o ya ran kayo. First Kitti Memorial Day of the 179 men that were exiled from Pohnpei. So today we come together to commemorate, celebrate the life of those 179 men that were exiled from Pohnpei to the state of Koshai for the artwork and labor under the territory of the Japan era. So to begin our program, the Chailankak Kochlang Ranwach na Sapul Machay program, Konong Melel Chailankak Chap Kita Low Yo, Meban Rashingata Sapul Machay program, Oy Mempacho Wan Luke, Wan Paran, Senior Pastor, Frederick Alpert, the Chairman and Irail, Wan Paran Kanan Pohnpei, Lel Maslakan Pohnpei, Komian Kakalangan, or Rashingata Sapul Machay. Program and Ranwach, Oimen Poki, Chorus and Costa Pachota. May I invite everybody to please rise for the invocation. Kalangan kami. Iban Shakara, Monsap, Nanaluk, Napalamakan Chorus, Ren Cotton Lolo, Nan Kubur, I ban Patron Sanship. Tell Ekon. Oh my God, Samat Sobay Dilabalab. May we are court and courtakan. Count and counakan. Non-marky and non-marky gan. May katin katkat nan malar nan lang wasaililo. O katin kasanay di talan, pay sampawat. O katkit yang aramas, tips, sang koros, o aramas and pabai. Maing samat court labalab. Sa sapal man kit ngalan ki kaping. Na narain sampar taba, may sansal sang renamsi. May irail buko, uya, tatak, kasampal and kamaur, te sawasa, wen Pohnpei to wen Kitti. Maing samat kot labalap, kasanti koros, irma katin sa pulman ki. Ita at sumal buko, papa o pagisawas, ang sukan koros. Monat pilpan kot lan ang tatak ibadat patawan walianti katibot, o sakarapan kupurar. Pwede ngay kamelele, may siyang toto, may soto ko na pan kupura may sakin mo yata, maing samat ko trokadun kupura. Sa siya naman tuktisang pagisawas, pwede sa patawan, pasan, o kamelele, may irme sapul man ki may koros, irme kasanay di siyangkan koros yan yawi, irme pil kasanay di tatangkan koros yan kakpoita. Maing samat ko labalap, yet programa may sansalan siyoksit. Nakatin kasaraw yala, pat kisang kau. Pasen ka kayo paranan, program wat, niyo na pak, malaylay, pabol. Ayaymet may patuan sakar kita ni Sansal, patang, nan kupurakan, ni lang kapayan at kaun, at son kamaur, Jesus Christ, Amen. Kalangan kami one senior pastor and Ronkachi, o Chaikosti Pachoti. Ang sukses siya bang kotlang na nainsaon. Uya konoch, oy men poki, nalek, o Israel kan bang uya konoch, mayroon kak pachoyang nan, uya konoch. His Excellencies, members of the diplomatic corps, we will now move forward with the Sakao ceremony rituals. Sakal. Sakal tama. Bakpak ang manakapkan chay kubur kalangan ayo pano sawas kapsirta konoch. Cuman tataw kana option wing kici mail pil pa to. Aku, betul tak? Oh, menyak. Ayam apa?
Ito si one way, Michael. Very buen science. Kuha mo rin yan. Kalil dak. Kalil pol. Kalil lang. Poy gardi. Na, paman pa Jody. Sukusuk. Kodi. Lo koroy kot. Ali pa ako. Riyadib. Send you share it. Nice. Ano na ito?
Nah, suka lang mo. Muot ka na sa kama. Kola likuyaw. Kabilan bayo. Imen bagidap sa ilang kakibana malaylay kono jong kak sapada. Mapaduan hinda boling kanan.
Nama cantik. Anong Ji? Sabatar wiya konoj Moi sapoko o kotien ranwa chuinsok cebang kocyangenan ainso kosampal ye ainso uptan plainkan oi men poki Moi sapoko koroseng kota o korusiang gakyang pachawata ong ni uptan plaik. I would like to invite everybody to please rise for the raising of colors. Oi men lukayang rail police officer kan mailengkak pachiyong na namail puko. Kitti
Weke, Carlos Buke, Isiakan tuaman, isiakan tuaman, Taman Puro Waitakit, tama puro sakit, pwede man Patay, Hoy! Hey! Snap! One time, march! Leader, hold! Hold the color! We say, ha! Kitti, oh Kitti, me caselene. Oh Kitti, seri Kitti, kota ito na. Meserin kiti kinwiya kinpaita. Oh wing kiti serin kiti coach coach kito ki na oh coach ki ki kubrami ulit takpan
Chorus Kitti o chay coach kiyang police officer kan o junior police labalan lapalapan kaping. Moinsap o katiyan ran wach winsok. Nainsa lem program chay bang kachiyang na nainsa sakratan kostom. O ichingolel ki ainsa ma wainsa sech puyengkak lukan malaban wen kichi. The Honorable Emerson Abariam ong ni Sakaratawach. His Excellencies, it is my honor to invite the Chief Magistrate Lucan Manlap and Wen Kichi for the welcoming remark. Kailangan kumail kupuro mo na ipan pacuan Uya Sapul machail sakaratan kosom Akchailan kak moitong Pinakapukachan kak Saksang mga saral chungal Pakanat Kailangan Iman pacuan pakitak mail pinakapkan ma Wita takain sa ukset chailan kak poiyak Moinsap Katiyanan won karelap Mona ipan pacuan na itungal kapkor mori sa wasan ranwach Iman pacuan na ima Ni wawa karakara Pacuan paki pan kupuran kalap O kati unsak Chailan kak purang Katta O kachin Nan kupur ki Iray lolop ki siyakan tuwaman Makatsang pacuasang sapot Wangwin kusay Second isak Pacuan luka Karusian kakata Let us join together in a moment of silence For a couple of seconds and then we proceed Kalanganan kupuran wasalabalap Kalanganan pakonso Yan kag pacoyang na ichungal sa karataan kasaman mo rin sa wasan ranwach Ichungalan ka sa karataan kayo po ni Kapang pakan kupuran sa machail kao na coach Magan kachin kat nan malero kasane Autaban ranakan Uy pacuan kamilil magchail koros kamilil maranwach Kasawan sa kul makasanti Ichungalan ka sa karataan kayo po ni Pakan kupuran wasalabalap sok salang Nan markin waywatch Ay chungal sa karataan wawan kak to kamelel Laban na noon lang Rosa saum Wow pakan kupuran nanalap Lampain Kat saum Ichungalan ko wow pakan kupuran Luke And malalap kichi Ay chungal sa karataan wow And kak to kamelel Walia Pachail the acting governor and Pohnpei State Ranwach. Pacuan wow na ki legislature kan. Hok mail kachin kupurmak po yan kak pacuan ni Waipuan kak sainsal. My deep and sincere respects to the presence of His Excellency Wesley W. Semina, the President of the Federated States of Micronesia. May I also convey this recognition of respect to the presence of the Charge d'Affaires of the United States. Mistake. Sabungsa. May I also respect the presence of our First Lady of the Federated States of Micronesia. Ipacuan wow na ki Sapul machail keynote speaker. Pacuan chungalan ki ay sa umaksech Uyay chungal sa sakarataan wow Ang speaker And waywatch isa ko nati Yang amboy isa ko nati kan Karusya Ay chungal sa sakarataan wow Ang kak tokamelel Song kapong labalap Pacuan wow na ki Wasayo leiso kan koros
Pacuan wow naki nanabas kici seriso kan koros. Ay cungal sakartaan wawan kak toke. Iray lolop kisi akan tuaman. Mele sambar walisak tayo sa ilaksang sapot. Ranwat yan kak pani wow naki panay inrail ko. Mapagsabahan ko rin sa uksalang. Kung niyang wow naki ran kasampal ran pat. Moinsap la pro sa saum His Excellency matete na polwatch isa polem ariya po kanong yan kat pata chon way melel kausap rong kichi wasa o wiya at chungal sakartaan kosam ang paan kupuran wasa labalap sa uksalang o iray labalaban way watch karos ang nan pran polwatch ang nan sapol machail program and ranwatch. Sepajawan paki. Entuan ach pa kalap wala palapan waywatch. Mia chawasan pan sirwak mia. Ap sepajawan paki. Purmawan wasala palap. En kakuya apol pan tatawagan ranwatch pan kolpapol en chon way. Ay chungal sakar so Japan ray. Pan pajawan ititiwasak sech. Hoy men pajawan token ni wawo karakarak child mana kapakan enkak sawasa programan ranwatch nitak nuwan kang koras o nuwan mga koras amon sa pukapreyang ay chungal kasam walianti la prosa saum o kasamo kat tuwan moinsap o kasamo kat panan wayang kichiranwatch melel kasamo sa pulmachail President and Federated States of Micronesia First Lady o irailakan may pachang projel ranwatch. Kalangan o irai chungal pacho. Kalangan en komi lukan malap en weng keci. Jail pang kotlang nan sapul macai program ong ni keynote address. O ichungalan tiyan sa umawatch po yung kaklukayang lukan kucharay lang kay Senator Michael ang ni Sakaratawach. Kalangan NMC Monsab La Prosa Saum Sakaratawat Akasambal Pagranwat Sambar walisak silu padolar Pilan masanton win kiti Karatigang peon ararwat Ni sanglal o sanglik Ay tungal sakar masik Kaya ba ni wow Paan kuburan wasal balap naan markian wen kiti Ay tungal sakaratan wala paan kuburan lapin na nolang Ay tungal sakaratan wala paan kuburan rosa Ay tungal sakaratan wala paan kuburan sauman lang Paligi wow Paan kuburan nanalang kiti Lambin Kotsong tungalan ko wow Panpuli ko wow Ang His Excellency President Wesley W. Simina Lukan malalap kiti Ibarwan wow naki First Lady the non way pa ko na napasam Mrs. Simina ay tungal wow entoke iral kaunin labti siluan wen kiti laban mar tauk namatan lian pol lang kosakan koros and wayward ay tungal wow ban kuburan wasay olay sa koros nanabas seriso koros ibalik wow
to our friends from the U.S. Embassy. Thank you for ending the war and brought our men back to Kitti, 179. You won the war. Thank you very much. Ibaduan mo na ginanawan rong Kitti sa masakan koros. Panini koros, katutungkan, and rail all epukisiyakan tuwaman. Monsap, magituwat mo yaw itsulay riya sa kisuwan kit tuwaw kipay sa ksilu. Ni mayin nan marki penito sa walian. O nan ken sarapin palasko. Magkamurumuruat, wiyawi sakraniap kausap rong kiti. Nan kamurumur, kasambal ranwat, monsabo kitel koros, katto bonstosa. Irail resaito, o resapaloto, sangroy lel payes. Pen kamur manakap, ipaki isiakan tuwaman mawiyawalin manakap penuwi. Ansaw, irailakan makapal salit, mesutuyang. Sang sombar isak walu patota elelel pa isak limaw. Ol magaktotok. Wasaywat, sobay diriyaman. Nos kiti, mesutubro tompon pay. Una napas kiti, mawiyala aman nan kanin wing kiti. And san salong waywat. Menan mo kituwo. Kala bispa oriyaman. Murin mo kito miya. Yei wasalabalap Salter Salvador. O wasalabalap Ilten Sultan. Yang mo kitit. Sangwing kiti wasalabalap Albert Thompson. O wasalabalap Waldemar Thompson. Kala payo. Meniar katin manakap. Yang saywat. Puroto o wiyala nan marki. Nan ken linter apple. Mawa saywat. Wiyala nan ken. Nan July and July resak suwan kit tuwa bugi paisak sulu. Nan makit mauyawi. O lukuwarin natakan. Atan aman manakapakan. Aman oliyang manakap. Matungwal Rafael. Elibumas. Arwali Alita. Aman pwede sa kayak. Enrico Miguel. Ventura Agustin Olianta. Iray masalasang waywat. Puligiti Papa Nono. Puligiti Arail Pout. Puligiti Narceli. Nan Maun. Uber Batula. Inalamas Longar. Kapumba niya wasarapan. Lilia. Siyang nagpayamaw Irail Mugatlak o inalang kusay. Nan Maun. Taman puro to. Nan kawewe miya makapal salit. Ambil miya memuragis katiwo tau kaburburto. Apa yang kaburburto mau? Kamakam kaburburto wing kete. Niya somer makitlang ko say. Rayilong. Nan kaptawan malam. Nan kaiten makit mangay. Nanalik kalang ng kamay. Tamay rong. Sabol mo mo grandmother o magkayayral ka sa mo iral niya yang along iloko. Pwede kasik soba bangkir lang. Kalangan ng kamay. Leo Brodo Sartiwan ng Pompol. Ni magkayawalan kitriko. John Wayne Kitti. Paliwat. Magituwat. Kit may abugisiyakan tuwaman. O magit may yang. Mebatawan, kitan manikawalan wen kiti wasan mela sertu wasakoros.
Kitan manika walan wain kiti. Wasan mela o sartu wasakoros. Mawang main soroko walo. Soroko walo. Main internetet. Tayo suraban utung paran ke makitin kalto. Makit kau nautak. Niyan sa umara para kusay. Makit kapal toto miya. Akay rail tupak la. Repil prat, perangkak maur. Akay tungalawanin. Kaitin makit mauyo may rail papa ko. Katlaw patulaw ya kusay. Ito'y pantotok ni Soto Boy Boy. Kalakalagi sa rin kaditiyan kaboy. Abtay bango yung makituwat nan main Christwood ni Marain. Kaitin ni makitin sarakuwal. Tama miyaw. Ito'y. Sansal, ang pan kuburamail. Kamakit ang puna sa makit pagat. Tau ketiyan ayo. Kauntay rail mekay nan puin palo o sirigan. Rapagi pungan. Makitin kalto. Tau Benjamin Frederick. Pagtoto. Bilang silang inolok keretinan o bisilukan malap. Wasakan. Niyakin saya. Look. Makituwo. Kahit yan makitin awaliya ramas. Iralakan magabal sa letala sarto kusay. Ela tubak. Naos kediman niya. Oranan makitin claim mo yawi. Sudah meko tun sakla. Agar dahil mangi ya story me bilu yawi yang rail sentkan merakipa na. Wait lang iyo sangon uya paturo. Mr. Duma. Nan administration kayo ang Wayne Kitti. Takaryaw. Ni usustan Congressman Wagner Lawrence. Ola batawanda sentiyo. Ni main lukan malap Sador Santos. Kamakitala piniyo. Kusay barangkak tawi yawasan may ketigan sertia. Liman sertiang nan Wayne malam. Aman sertiang nan Wayne lala. Yan so may tiyara krail proto kamakit Wayne Kitti. Paintapran paliw may sausokan patraya. Uyan niliman Wayne Kitti liranwat. Wen kataman mo kito. Nan Wayne malam. Monsab. Lel moin Karyaman and Kaunen Way and Wayward. Wasalabalap Waltamar Thompson. O isunan kanila ti Senaris. Talaga isinaw katla batola kusay. Murin monument kilil ka na ako kota o uya kasaraw kayo. Metapui nan marki Waldemar Thompson nanagan Ladis Senaris lukan malap michuotan yun. O isa ko natigan ng mayo. Elenan isa ko natigan miyan sawat ngay Senator Simon o former Congressman Lino Lawrence Meluwa Mamaw. Kasarawila sa po mauyalan ni Liman Way. O yayiyan so me plan masanaramas kereti mo rin kitwa bugi pa sa klimawaral proto. Pwede kaul kit karos may bugi siya kan tuwaman. Uyawi. Chantanir sang uyawi rental location. Palautin kit sudah yang pam. We sudah yang kan. Absa pam matakla mamia. Sambar yaw muri. Nang kitwa bugi pa sa klimaw iray proto ponpe. Niar proto ponpe kanang ama John Metay Mia. Niar proto Mia maar papa mesang nono riaray. Magasambal sang akiray proto yusaman masanseri miminan arpanay. Abra kanang ama. Tungalela. Kabunglal. Ano lan Wayne Kitti.
Ama naman ketel kak pam ranwit. Yawan ka matakin na robkat. Pwede ka ray la. Ayan sukati yung nanmong yung men kiti. Matakla matel papakala ko ya. Akatailan kotoki totokan poita. Po wiwatan poita. Wiwatan kairta. Met patola. Irail purato. Ela karayan sompong iyo. Ni Irail. Mokit siyang maalam nanti yung mokit la. Ruk-ruk parang kaklil tapinsak. Utaw taponsop. Parang kaburburto. Narab-rab kan. Nan me ebuki siakan tuaman paman kaburburto wanaman kabel saletala ap maklilti ebuki siakan bagak tiarak me tuaman san salong og tay banananen tiar aman Israel salong alat tiarak murenar protor ruk selinan walen malam ap sudah mewewe ke makson melikikan mayang Israel iman kaim sang kilaw badawan nan pakonwot ele olen wair yaman me yeyas may patang tatakwo tekan labi nonolang nan pakonwot lab ele sambar wono karayang isuan so nama tontet kiti sambar riawan so kalangan nama piliang patang ranwot ayman kairala nan sakaratawot kalangan ng President. Thank you, Luke, for granting the request for all Kittians working at the national government for the administrative leave. Kalangan ng kamoy. Kalangan First Lady, I know you really push President to approve that. Kalangan ng acting governor, pwede Ami kamanala administrative leave ang tonoin kiti koros metatakang state government. Pwede kiti memorial day. Raneo kansenso itang may kiti o kasang-sang pwede atal papakalap ko. No kalap ko siyang tiyang doon wasawad. We will not forget this. Kalangan ang isagonit kay Sakyo. Amal kay Roy. Sayang isagonit isodalel. Amal kayo ng kawata ko sa network. Kiti Memorial Day kasambal siyang kiti Constitution Day. Pagkatay mataklalali. Kalangan ng lukan malap. Nan kangan lukan malap kay apangoyamul la kasi. Ensay nila. Kusan na tayo, mapan mamor, kukulat. Kalangan ng tonwin kiti koros. Kalangan ng kainangkan koros. Ele last name chorus and waywit yang bitata makitwit. Jalian kabagap pagkaunan kapayatawin kiti pwede makit kapataw ko samsang wo o en kiyaw kiyang kapay maur ang kitail men kiti sang met kukulata. Ay tunggal sa karatamet wasalabalap sa uksalang labro sa saum so by the chorus melil tonwin kiti chorus I love you all. Kalangan. Child, pilko preyang keynote speaker, labalan, lapalapan, kapangking, kapasa mamia, me peti rail, me epugi isyakan tuaman, par walisok silu sa malaro. Moinsa po coach Tien Ranwo Chungsok, Chepan, Kotlanger, nan iram kayo kasampal, Jailan kak kasaleta mokit en waunaki Israel kokoros. Israel me epuki siakan tuaman. Me pacuatasang wasak set sampar wali saksilu samalaro. Mokit watch Jaiban mia pusang pantatok. Hari mohana cai bangkot yang o watawat pan Israel kan atakan mesainsal sang keynote speaker me Israel me koi apukisya kan tuaman o rop me uyawi social me apukisya kan tuaman o
pok wiyang option Luke puen kak kanai cik pana tatok memia puen kak aleti Israel kokoros ong Israel kan me kaping sale talanan boy kusai Israel me wanaman me sainsal ye chatan Israel ko me kaping sale tala Papiano Alphonse serti malam Minko Inos Simon serti Lelo Joseph Apple serti malam Corbin Kerman serti malam Stammen Nason serti malam Timothy Selpon serti malam Israel me paman kan makapurpurto Yech at aray chungalatakan Prech Inos Eliam Panuel Tanis Peniconos o Puto Santos Amuan kosan santien mokit macay bangkot lalay chungalan kyan sa uma po yung kaklukayang unpaid youth railang kakpachoyang nanarail chungal kapuko na isa uksech muna chay bangkot lang nan mokiten wow na ki Israel me apuki siya kan tuwaman o iluka youth and unpaid pawag may lang kakpacholong Markaci kamu kowa yau
Yan chay coach kiyong mas anpain pawayu tayo pil labalapan kapeng. Moisap o katpan watawat riyaw silu pusangkan pan pakator talanan wawa. Pagchailan ka kuya ki moketiyo mekak waw na ki meleli rail sa machail ko me pachuta laksay. Wain soksech men lukayaw moisap kachtian nan waw karelap o koros en kak yang pachong mountain time soksech. Iban pacawan taulap we karakar o chapta watak watwatak atakan aran kak kotta o irail sarabin kanang kak ewang rail o pas pasang pusang kan ayech marakan makleleti me sainsal me miyaya rain soksech ong rail me upuki siyakan tuaman Reynold Alpern Paulus Alexander Walter Alexander, Estaquio Alphonse, Norbert Alphonse, Papiano Alphonse, Venancio Alphonse, Eliancher Alpius, Tanis Amusten, Robino Amusten, Alexio Anton, Cosmas Anton, Marcos Anton, Felipe Anton, Roland Andreas, Victor Andreas, Ernest Einson, Minko Inos Einson, Salcher Apinay, Cornelius Artos, Paulus Artos, Tonio Armesais, Anton Achles, Longetin Agustin, Ventura Agustin, Bertie Agustin, Cosmas Celestine, Cooper Celestine, Nick Celestine, David Tatius, Erlen Tamian, Soter Tamian, Elliot David, Pelis David, Walter David, Tamian Teres, Tanis Teres, Joseph Teres, Kuburma, Tamian Teres, Tanis Teres, Joseph Teres, Johannes Tolon, Otilo Tolon, Sota Stoses, Akis Edward, Benjamin Frederick, Marcelo Frederick, Otmar Frederick, Topi Kilmete, Joachim Kilmete, Johannes Kilmete, Benito Appel, Joseph Appel, Lyncher Appel, Lawrence Appel, Ewald Atley, John Atley, Salcher Atley, Rakwach Ifamlik, Torer Emmanuel, Sarapin Emmanuel, Walter Emmanuel, Simon Johannes, Lucius Jack, Carmen Chano, Valentin Chano, Walter Joab, Jens Johnny, Amon Julius, David Julius, Walter Julius, Coropin Kerman, Joseph Crispin, Sarapin Crispin, Fernando Linus, Jens Leopold, Metchle Linus, Lanter Loni, Karel Luke, Otto Luke, Paul Luke, Joachim Manuel, Johannes Manuel, Raimundo Manuel, Domingo Martin, Eliot Martin, Johnny Martin, Marcelo Martin, Saile Martin, Salpa Martin, Pedro Mauricio, Lino Miquel, Loriano Miquel, Sekis Miquel, Henry Nanpay, Walter Narun, Stamon Nason, Pernel Nason, Victorino Olpech, Eliam Panuel,
Eric Panuel, Joseph Panuel, Prince Panuel, Aptias Paul, Tobias Paul, Micaeas Paul, Silas Paul, Herpanus Paulino, Ignas Paulino, Penkin Paulino, Alpon Penegunus, Enrico Penegunus, Herman Penegunus, Lucas Penegunus, Wilson Penegunus, Bernardo Peter, Sarapin Philippus, Tanis Pretrick, Manuel Pretrick, Lawrence Raphael, Rakul Resapul, Lucas Ropi, William Roth, Heinrich Simon, Richilong Simon, Chiren Simon, William Simon, Timothy Salvatore, Faustino Santiago, Edmundo Santos, Herbert Santos, Ersin Santos, Gabriel Santos, Lawrence Santos, Puto Santos, Tatasi Santos, Chelot Santos, Timothy Santos, Johannes Sarabio, Joaquin Sarabio, Sekis Sarabio, Timothy Selpon, Benno Cerilo, Manuel Silver, Sarapin Silver, Billy Spencer, Heinrich Steven, Heinrich Thomas, Abner Thomas, Harriet Thompson, Waltemar Thompson, Daniel Tom, Ermen Tom, Kuli Joshua, Telpin, Jacob, social last name, Otto, Maroklong, Beetle, Simram Menlozap o Entre Manuel. Israel kan koros may sign sa line sa uksech, may pachonan record o mia meta ba may soche yang sign sa ikamera lempan, ropan wiyawiyo pilpurong. Ay sa uksech, Chaipan Qatar pusang niyay pang watawat euriyaw silu. Ong sa machail ko may pacholar, may apuki siya kan tuwaban niya Chaipan wiyan momwach. Eu, Riyaw, Silu.
Kalanganin kuburkan koros mayang pachong mokit en kasalieta wow ong meleliraikan mepachosang chay sampar walisok samalaro mokit kampaka mokit kasongsong ong melel John Wayne Kitti kalanganan kumail anpain pawayut ong ni kamoich map John imsokla ay sukses ceban kociyong na isa bolem program o koronga mangi opot sakarata ipan sang sabun macay president and kantaga kapachapachen Micronesia. At this time I would like to invite His Excellency President Wesley W. Simina for the special remark. Thank you, MC. Kamorale and Kasalayamango. I joined the earlier invocation in giving praise and thanks to the Almighty for granting us this opportunity to be together this afternoon on this very auspicious occasion. On behalf of the Vice President and I,
allow me to convey our sincerest and utmost respects to His Excellency, Wasanapalap Sogiseleng ng Mariki of Kitti. Our respects as well to the Iso Nangen of Kitti. It is indeed a privilege and honor for myself to patrol Van Kubur to join in on this historic celebration. Respects also to Laban Ononeng Rosa Soimeneng Saumatawin Ponce. Our respects to Nanalik, Nankayay, Nambain, and Onondeng, and Kets Song. Our same sentiments of respects to all traditional leaders within the Oleso and the Cerezo, as well as all church leaders of Kitti. My respects to the acting governor, Madam Mofik, and the honorable members of the Kitti delegation within the Pohnpei State Legislature, especially the keynote speaker. My sincere respects to you all. And my respect to the Lugan Manap, Honorable Emerson Everian. My respects to you and members of your cabinet. My respects to you, Honorable Speaker, Salvation Salvador, and esteemed members of the Isogo Neti of Kitti, Chief Justice Dixon Santos, and judges of the Kitti Municipal Court, my humble respect to you and everyone in attendance this afternoon. I apologize if I tortured the pronunciation of some of the titles. As you know, last time I was visiting, doing my official visit, they told me that I mispronounced some names and said some bad words. So I would, at this point, also make my apologies if I'm doing the same. It is a privilege and honor for me and my wife, Anseli, to join you today in observance of Kitti Memorial Day. This is a commemoration that speaks not only to the history of the municipality, but also to the deep respect Kitti has always shown for those who came before and for the values they entrusted to future generations. Together we gather in remembrance of the 179 men whose names are integral part of Kitti's history and story, whose names cannot be forgotten. Their lives, sacrifices, and contributions remain woven into the history of this community, Kitti community. And through the annual observance, their memory will be preserved with dignity and honor. It was on this day that these 179 men were sent from Kitti to Kusrai during the war. Though born from a difficult chapter in our history, that journey also reminds us how deeply connected our islands have always been. The histories of Pohnpei and Kusrai, like those of all our states, are intertwined. And in remembering this shared experience, we are reminded that our nation has long been bound together not only by geography, but by our common history and the resilience of our people. When my friend Lugan Manap personally came to my office to invite me to join you all today, I was pleased to accept this invitation because this day is important to Kitti, and it is therefore also very important to the Federate States of Micronesia. Our communities, municipalities, and villages all around our islands
are rich with stories and history like the one we commemorate today. Today's commemoration reminds us of the words enshrined in our Constitution, and I quote, "Having known war, we hope for peace," end quote. The 179 men that we remember today and the countless other Micronesian men and women whose lives were shaped by the Second World War knew firsthand the hardships that conflict brings. They experienced separation from their families, uncertainty about the future, and the burdens placed upon ordinary people during extraordinary times. Their experiences remind us that peace is not something we should ever take for granted. The hope expressed in our Constitution is a responsibility. It calls upon each generation to resolve our differences through dialogue, to strengthen our communities through mutual respect, and to build a nation where our children inherit stability instead of conflict. Peace is sustained not only by governments, but by families, traditional leaders, churches, educators, and every citizen who chooses unity over division. As we honor these 179 men today, we reaffirm our commitment to the future they deserved, a future where the lessons of war inspire us to cherish peace, protect our unity, and uphold the dignity of every person. In remembering their sacrifices, we renew our promise that their story will continue to guide us toward a more peaceful and united Federated States of Micronesia. On behalf of the government and the people of the Federated States of Micronesia, I extend my deepest respect to the families whose loved ones are remembered today, and my appreciation to the people and municipal government of Kitti for faithfully preserving this important piece of our shared history. Kalangan, thank you very much. Thank you to His Excellency Wesley Simina, the President of the Federated States of Micronesia, for your resonating remark. And thank you very much for gracing us with your presence as we celebrate and commemorate our first Kitti Memorial Day. Let's give our President a big round of applause. Moinsap ako. Jai bang kocyong nanay so mepil koyo kasampal o bangok tang kabulupon. Oy men pachawan lukayong sok solong namarkin wenkichi ang ne podium. Hey, kalangan na manintay. Puyeng kakta piyata. Puy bantap kita. Puyeng kak polik. Buran anilap. Me kat koe, puy me kat piang tay ranwat. Yang kak katpin. Yang kak mau. Mala. Yang kak paita sapal matay. Kasarawi ranwat. Puy man, mau lagi. Lab Rosa Saum Nanalek First Lady Liamin o Lampe no Kachong Pilmen wow lagi Ipatawan me tau kiyang ranwat Wasay o Nanapas Wasay sang Puloiso Nanapas sang Sirio Pilwaw nagi Sabal matay government Melel Lugun Malap Speaker
o Israel isokonetikan makin kamanata kusunet man aray kamanata kunik aray kamanata kusunet kare yang tatagramo dapat poita kailangan ng songkopong way men kailangan ng chorus ng kaweda ranwat wiyaran patiyo wiyak kayo ran at ay kasaraw wewegi next time kasaraw in Israel kan me padulak say epugi siya kan tuaman kan uyaw itaw ma api kapinggirang poita tolu mayei arar mursal sang mat repadroda sang wen gidi poita ime uyaw ikimat chorus me tungolen ki panenay papakalap Israel chorus plan masaray karga ay riyan papa wayo yan hari pidinan inan sang lalgi nan Israel wiya tatak lapyo may loud nan way wala intuan sakaratakan mo wiyaw ay pilman kapingong ray wala pa kan may yang tayrangot siro patukan arat tungal ata wala pa namar ka may yang tayrangot kalangan kalangan pilkaping kalangan korusya siro ka pangata wan tirangot udan poita ka sarawiran pa yan ka kairala ay men kaping kiyang Israel mo bulkan Israel me wiyata karaspa mao men kakaramanto muiwo may say muiwo me shodostosa selbo imo na dahil pabakalap ko right to padon right to ni say to cloud kayo Dahil korrespan, taman rayta yamun ay tungal papakalap, nonokalap po imo mo. Retira palang sa uwa, retorment ay nanti ang patawin, nintuan aray ko kawuliki. O ikaping gimelet, o kita to ko rapo ita. Yan, prong kairala, kaping ang Israel ko, lapalapin way, may yang ranwot, o lapalapin kapor medal, president. Kailangan ng kami, First Lady, pwede ang mapiliang kakilagala. At tungal, laman pusyan ka, kutungata at papakalap. O met mo imakaim sa kala, o kailangan ng option lupang mala. Isokoneti, pwede padataan trotron tatok, yayi kumain mabangin. Pitukan, sokolanan matakataw, mga kita tatang kana dahil tinggal ko bang poita mon ito isa sudah yang rawan biasa me piniwa wayo mimisili piniwa bang kinana yang para daw yang papa puya dahil ko hari met karalar sapul limpa ako kalangan putol kalangan and mo sa ko ang nipangak mga pchong ko pulpul niya wakitaw kala chikachik nan sapul ng program mo na chay pang kotsiyang nan lawlawan kapay ay chungolan ki ay so mau pengkak prong lukayang anpain pawayut ang nikamsakpan kamatong magmay ko na pata amay chungolay so Pinakapkan mo simok to. Man mo pagkita
test. Caporale. Test. We came a long way across the ocean, far an island bay. We warm and lily in every pound of you. They say the ocean does not separate us. Oh yes, indeed, it binds us all. We are at the seven today. We are at the seven tomorrow. So let's share the spirit of one family under God. Caporale, Caporale, yeah. Caporale, yeah. We bless you. You bless me. The answer is one family. We are at the seven today. We are at the seven tomorrow. So let's share the spirit of one family under God. Our brothers and sisters in the FSN. Let's take pride in who we are. As one baby was shy and took your peace, we are one people. They say the ocean does not separate us. Oh yes, indeed, it binds us all. Kailangan may ko image kami sa kalasa mo sa program. Mo na siya bang kotsyon nan lawlawan kapay. Ak may kotsyon kuproya po yung kak pura sa irailakan mayang sawas o kapaya tatato kan ranwatch. Kapeng ong Rosa Kapeng Piltoke Lapenanolong. Special thanks to the Office of the President. Kapeng Piltoke Speaker Navasam. Kapeng Piltoke Acting Governor.
kapeng piltoke isokoneti enwen kichi o kapeng piltoke sokso o chon wen kichi unsok kalanganen kupromail mekachkitar sabal mamay sawas ang wen kichi o alayang Mailer Ranwich First Kichi Memorial Day apoita ay soksech men lukayang Senior Pastor and Ronkichi, Senior Pastor Frederick Albert, ang nilawlawan kabay, o imen pachawan luka koros ang kakosta pachawata. Kauno kot en katen kuramawi katut. Kauno kot en katen kamaranikin kitai silangi. O apa-apali kitai. Kauno kot kita sabon makubur kalangan. O kot kiyang kitai koros pabol. Mak o kalangan en kot samatay. Lempak lama-lama na tayo kaun Jesus Christ. Pwede kaya tayo katin siyaw pa no? And cameraman and ngayon saraw. And katin kot-kot tayo koros sangmet. Pilpan kokola tayo siyaw to. Amen. Kalanganan ko mo Senior Pastor, Koros Kosti, Pachawati. Moinsap, Kostian Nanwan Karelap, His Excellency, President Simena, o Korusia Chonway, Sabul Machay Lims program, Himsoklar, Kalanganan Kupur Koros, Mekochta Pachoto, o Kabayata, Kichi First Memorial Day. Kalanganan Kupur Korusia RR.